Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai wa igũrũ. Mwĩroreri wa Njeru TV nĩndakũgeithia mĩaraho ya ũmũthĩ. Ũyũ nĩ David the Psalmist na twĩ gũkũ ũmũthĩ Destiny Garden gũcuti rwĩmbo rwa Tuhu Children Rendition. Koguo stay tuned, nĩroka ona ihenya page-inĩ ya Njeru TV YouTube channel na subscribe hau thĩ ũhutie gakengere nĩgetha o rĩrĩa rĩothe twagwĩkĩrĩra content njerũ ũgatuĩkaga wa kũmenya wĩ wa mbere. Thengiũ mũno nĩ gũtuĩka supporter wa Njeru TV na Njeru Thiga YouTube channel. Thank you. Ũyũ nĩ David the Psalmist na nĩndacokia ngatho nĩ gũtuĩka wĩ mwĩroreri woma na fan wa Njeru Thiga. Ũndũ ũrĩa ingĩenda gũkwĩra nĩ atĩ gũkũ tũrĩ nĩ Destiny Gardens na tuoka gũcuti rwĩmbo rwa Tuhu Children Rendition. Koguo wĩikare wĩ tune nĩ tondũ o ihinda rĩothe kuma rĩu nĩtũgũkorwo tũkĩ-drop rwĩmbo rũu hau YouTube. Koguo wĩikare wĩ tuned na ũthiĩ na mbere kũrathimwo nĩ nyĩmbo cia Njeru Thiga. Thank you very much. Hello guys, mwĩroreri wa Njeru Thiga online TV show. Leo tuko hapa Garden City tuna shoot Tuhu Children Edition na tuko na watoto kwa site. We are doing the shoot, so this is behind the scene, but the main video will be released soon, so stay tuned. Come up with just subscribe, kindly subscribe and click on the notification bell so video ikitokea unakuwa among the first people to be online. Thank you. Hello guys, today is my shooting Tuhu Children for Tuhu Children Edition, Tuhu Destiny Gardens. We wanna shoot and have fun. Inakimbia sana bwana.
Aje. Pole pole. Sawa twendeni. Ukipita na kamera sawa. Mikono hivyo. Kakichwa. So iko wapi? Inafaa kusimama. Mama. Ikapi kule. Hivi. Bana, na jinsi yataraka hapo pasta. Aje ni molaka. Hivi. Alafu sasa hivi kidogo. Alafu sura chini. Muangalie. Hivi tuangalie chini. Si macho. Shingo hadi shingo. Uso. Kaeni hivyo. Hadi niwaambie. Serious sasa kwa mtu anataka kusmile. Acha kuharibu clothes. Nachokesha watoto wengine. Ukakuwa emotional from the first go, ni shoot moja moja. Ni shoot moja moja. Hapa leo tuna shoot nito Tuhu Children Edition. Sasa tuko set 3 hapa. Tunaenda set ya mwisho. Kila kitu imekuwa sawa. Watu hiyo wasubuhi wanajua hii song kama ya kwaya. Kama uko hapo unajua hii song, jiulize maswali sana. Hii song inajulikana na kila mtu, especially watu hii, lakini iko sawa kabisa. Tunatumai tunafanya kazi fiti. Mwingoje YouTube. Na kama unanionea YouTube saa hii najua kuna link. Safi. Subscribe kwa Njeru Thiga TV. Ni yeye the co-founder of this song. Yeye mwenye hii song. Na ni poa sana pia amepatia watu wengine waji express nayo. Na it is so unique kwa sababu amepatia watoto. Kitu ijai happen tena. So pia treat kama it's a blessing. Si ndio? Yeah. Safi.
Thank you muno mwiroreri ni turakunyita ugeni thiini wa Njeru Thiga TV guku nikuo tukurehagira maundu mega tabarira citu ngurani turi kurehagira guku oro muthenya koguo ni wega uikarage wihariirie wetereire kira turi kurehagira njitagwo Zack Straight Salome JJ Gladys Mike David the Psalmist Paul Washira nani njitagwo Nice Blessings na agikonira mbere kurorera video no kindly subscribe like and share. Thank you muno mwiroreri na team Njeru Thiga TV. Thank you so much. Umuthi tuma go shoot Tuhu Children Edition na niki andu aya mari haha megukite nigetha matuike kirathimo nawe wi hau no no wende ku join this team urabatara oro gutwariria kuitukira mitambo ya WhatsApp na ukana uhure thimu uhure 0799230869 wahure yo waraniria hau nawe ni ugutuika wa kuongererwo thiini wa this team. God bless you.